Ki MDC ka United Democratic Party UDP hak arpo tarik kila dawa ban penshitom ya ubak lambor malngyang MDC nongkrem halor ka jingkeno persya party da ka baar jingkersyan ya ka Executive Committee kabayalam ka NPP hak Khasi Hills Autonomous District Council KHADC. Habakran siya kinong thok kubor unong yalam Parliamentary Party ubak Tito Starwell Khan ulaong hakajingalang kabakirki kiraray da kaway kasur banto siya unong yalam ka UDP bandawa penshitom ya ubak lambor ba ule persya party. Hakabayade bakajing penshitom ulaong bakasyong hakaparty banray lakan sospan ne kan beseng ya uni MDC bat ki MDC ka UDP kilapan pau ya kajing susi halor kan ni kajing le persya party ubak malngyang. La yu menin haki la patai kubor ba nakaliang jong iba lambor ila declare openly ba ila ai ke jingkersan ya kan ke isi ke bayalam da ke NPP haji sya ko mengalak keren menin hakikat tu kan ni la patai kubor ba ngim so pla nakaliang ke jongi ya ke jinglek kersan jong iba lambor namar ba ko mengalak menin tang hadian arf sa benta baka klaim le isi ke dalam danga ani dang ke UDP nilayo jingtep ba sop ila le ai ke jingkersan ya ka ni ke isi tangba ngimpat yo da kanunu ke jingtho yani ba indi clear openly haki lap sai ko bo te tang shu yo e UI benin ngesni nakaliang ke conga ngala ong ye secretary jongka PP ke jongi ban khot ya emergency Parliamentary Party jungi mentakasing yang kapangilai kendu akaba paro ki MDC ngi dalut like no tangi bati jual nama bai dan nakamet koi ya tinre ngi layarai ngi shim goi karai ba kata kalong ba ngi latho mentai syok presiden ni kapangin salih ai mentai nama parti ba udah ben shim disciplinary action wood ya kan ni kecing le jungi namar balai idei UMDC jong ka parti wa ila peneso ka parti bat aga jong ka poru ngila ila ya khun ya ka election MLA ka padang sudap da ka tiket UDP tingi sim ba ni ka jingle jong I ka long ka jing set kelai ka parti ka jing set kelai ngi para MDC klem da kan jok tin kan pentil wala ka jing ong ka jong I ba isuli ai tang ka support andre habal ali ai support ka mud I bai la mi la kwa kan mi na pasti takadaw ni matse ba kumki MDC ki badan ni ka nongrin ki badan ni ka principal ba ni ne ba ka parti nado ba himdan syo ka isiru ni la railang ba ni ne be ba ka liang ya tail ni ka opposition te kumki MDC ki badan ni ka principal ki bangin yang be ka nongrin ka parti ni kentu yo presiden ba ki nong yalam ka UDP bro kowe bagi di shim ka action dan di shim be kanu no karai hak be dei ban uni MDC